ج. فمینیزم سری راکرنا متنگه هری کون. تگینا فمینیزم به کردی خود معنی تفگرا جنیتیه. جلورا به تمامی رنگ پرزگریکا جنی ناده و دجبری ویجی وکه میریتیه وره تصور کرن و هی بهتر مسئله سیر و ستور بکه. مینا کو بتنی معنی که وکه جنا بندسا میری سرور نشانده. لراستیا جنی هی برفرهتره. جنسیت ویدتر شاقی ویم برفره این اکونومیک جواکی و سیاسی هنه. اگر امتگینا متنگریه جچارچوی ولات و نتویان درخن و داخن آستا کومن مروفان مروف به حسانی دکار ستاتویا جنه وکه متنگاه هری کون تعریف بکه. براسی ت دیارده وکه روح و بدن بقاسی جنه نهاتیا میتن و نبیا متنگه. دوی باشوره فهم کرن که سینورن جنه ستاتویا که متنگه هدته هشتن که به حسانی مروف نکار دیار بکه. چاوا کد تواهی زانستان ده هیه و گوتنا مرتیه مهر اخوال زانستا جواکی جی خستیه و ریزن و زانستیم بحثا جنان دکن به نزیکاتیم پروپاگاندیف این هیچ بحثا راستیه ناکن تجینه. چاوا کد دیروکن شهرستانی ین چینی متنکاری زوردستی و اشکنجه استاتویا راستیه جنه دنخمینن او و گوتم بلکی جی چل قاز جوان زیدتر دنخمینه. لشونا فمینیزم تگینا جنالوژی انگو زانستا جنه بلکی چیتر برسوا آرمانجه بده. دیاردین جنولوژی و درخ هوله به هر حالی و درباره گلک بشن تئولوژی، اسکاتولوژی، پولیتیکولوژی، پداگوژی و الحاصل حتی سوسیولوژی ده جیولوژین وان کمتر خودی پاره که راستی نبن. هم جالی فیزیکی و هم جالی معنی و جنبش هری برفره خوزه جواکی پکتینه و اونیا گفتگویه. هنگه چما اف پارچه هری گرینگ خوزه جواکی نبه مجار زانسته. سوسیولوژی گلک بشین خوهنه و حتی پداگوژی جی بشک جویه و د دربار پرورده و هینکرنا زاروکانده. زانسته که اف قاسیحاتی دابش کرن چما جنولوژی پیک ناینه و گلو اف خصوص جوه گوتنا ویا بسروری امر و پی و بتشتگیدن تیرا وکرن. حتی خوزه جنه ده تاریه ده بمینه و تواهی خوزه جواکی روحنی نوه. خوزه جواکی باوه که راستی و برفره وره روحنی کرن هنگ روحنی کرنه که راستی و برفره آخوازه جنه ممکن ده. جدیرو که متنگه کرنا جنه حتی بمتنگه کرنا و یا اکونومیک جواکی سیاسی و ذهنی ستاتیوی وره زلال کرن و او یکی به آلیکاریه که مزن جبو زلال کرنا تواهی مجارندن این دیرو که و جواکا ایروین. بگومان زلال کرنا ستاتیوی جنه شاقکی مسئله یه. شاقه و یه گرینگتر ده درباره پرزگری که رزگاریه ده. بگوتنه کدن چاره سر کرنا پرزگری که هزه تر گرینگه. گلک جارانته گوتن استا آزادیا گشتی با استا آزادیا جنره دوز نکده یه. اف گوتن راسته لیا گرینگ اوه و ناواوی چاوره تجیکرن. آزادی و وکویا جواکی بتنه وکوی و آزادیا جنه دیار ناکن. جبو و حوجداری به توری برنامه ریخسن و مکانیزمان چالاکیه هیه. جویجی گرینگ تر خویادکه که سیاست دموکراتیک بیجن نکاره ببه حتی پولیتیکوانیا چینی جوه کم بمینه آشتی و هاویردوژی و نیم پاراستن. دوی مروف جنه جستاتویا دایکا پیروز ناموسا اساسی یا دست جنا به حواله که بیوی نابه درخه و وکه تواهی اوبژه سوبژه بخبر لیکولینه. بگومان بریا هر تشتی دوی مروفان لیکولینان جقشمرتیم بناوه عشق پارزه. حتی شاقی هری گرینگ ای لیکولینه دوی رزیلین مزن این دبن ناوه عشقه ده انگو دسری ده دساویتن کشتن لیدان دجونین یک جیادن سوسرتر هاتنه و شارتن پیشکش بکه. گوتنه که هر دو تایید بیجه تواهی شرن روشلات روژاوا سباشینه درکتنه. او گوتن بتنه دکاره راستیه که راوه بکه. او جی اوه وکه متنگه بنرخ بویه جلو راجی دبه سدما شرن گرین. جخوا دیروکا شارستانی ولی بو لی مدرنیته کابیتالیست هزار قاتی جوی گرانتر و با آوه کی پر آلی بوی متنگه کرنه که جنه تمثیل دکه. لناسنامه اوی کوله دایکا توایا کدان خودیا کدا به حق دست کارکر خودی حق دست هری کم یا هری زده بیکار چافکانیا بسینور آرزو و زوردستیا مر ماکینه زاروکانی یا نظام بیریکا مزنکرنا زاروکان امورا رکلام امورا سکس و پورنوی به وی آوای متینگه کرن دو درجه شه کاپیتالیزم بقاسی کو د تمام متینکاری د مکانیزما پشته نبریه د متینکاری جنه د مکانیزما به پیش خستیه هرچی قاسی بدل من نبجی هر امرستاتویا جنه ودگرن و او اشید دمه. لجبو ین متنکاری لسر وان دمشه زمان راستیام با آوائه کی دنابه.
تفگرا فمینیست لبر روحنیا وان راستیان بگومان دوی تفگرا هری رادیکال آدجبری سیستمی به. تفگرا جنه بر روشاوی مدرن امدکارن ره او کوکن و ببم بسپیرن شورشا فرانسای و پشتی چند قوناغان قاریبوی حتی روژامه ایروبه. دو قوناغا پیشی ده لپی وکویه حقوقی بزیایه. او وکویه زیده معنی افاده ناکه در روژامه ایرو ده با آوه کی برفره پیکاتیه. لدوی مرو باش زانبه که ناوروکاوی والا و پوچه. مینا مافین مرووان اکونومیک جواکی و مافین سیاسی ده مافین دندجی پیشکتن شکلی هیه. با آوه خویاد که جنجی بقاسی میران خودی آزادی و وکویه. لیا راستی خاپاندنا هری گرینجی دوی شواز آزادی و وکویه ده و شارتیه. نبتنی ده دما مدرنیته ده ده تواهی دمین هیاراشیک و شارستانیان ده جن ده همو چاوین جواکی ده جالی ذهنی و بدنی و دیل هات گرتن و بکولتیه که پرکور هات خبتاندن. جبو آزادی و کوی و دموکراسیا ویژنه حوجداری بخباتن تئوریکن برفره تکوشینا ایدئولوژیک خباتن پروگراماتیک و ریخستنی جوانجی گرینگتر پیدوی بچالاکین بهزهه. بهیوان خباتن جنه و فمینیزم ویج خباتن جنه ین لیبرال ام بردل سیستم خوشتکن ویدتر تم معنی ایفاده نکن. اگر زانستا جنه پیش بکوه مرو چاره سرکنا پرزگریکم بمینا که راوه بکه و تیرا خواه مهم بکه. دوی مرو زانبه که خریزه هندر آ جنسیتیه یک شیوین هری کون آهیم بونیه. برسوه ده پیدوی جنس مرو جبو ضروریت خود دوام بکه. جبر که درفتو امکان فرد ایجیانا بسرو بنینینه خواناچار دبینه وکه پوتانسیل زیده بونه خود دوباره دیکی دنده پیک بینه. یا جیر خریزه جنسی تیگوتن اوه. کنگی اف پوتانسیل شرط و مرجن دجیه ده دبینه خوازیده دکه و جیان دوام دکه. با آوه کی لبرانبری تهلوکه قربون و مرنه دبه چاره. مینا دابشبونا پیشی یا شانه یه. شانه یکه خواه پردکه و بوی آوائی خواه بمرندکه. اگر ام هیب آوه کی گشتی ببیجن بویر اوه گردون لدجی والاتی و تنبونا دخوازه و دا قرتینه خواه تمی بجور کرنه زیده دکه و بوی آوائی میلا خواه یا بی سروبنی بونه ده جیانا زندی ده دوام دکه. فر آنجی فردا اف بویرا گردونی یا بجنس مرو دوام دکه زیده تر جنه. زیده بون و پربون ده بدنا جنه ده پیکته. رولا میر دوی بویره ده تیرا خواه تالیه. جلورا ده دوام کرنا ضروریت ده به تواهی برپرسیاری یا جنه و افج آلی زانستی و جی خصوصه که تفهم کرن. جخوا جن بتنی جنین ده زکی خواه ده هلناگره. مزن ناکه و نازه. هما حتی بمرنا خوشی لزاروکن خو مقاطع به او با آوه که خوزایی به برپرسیاری خو راد به. هنگه انجام پیشیا دوی امجوه بویر درخن اوه دوی ده تواهی مجارین تکیلین جنسی ده جسدی سر جن خودیه گوتنه به. جبر که هر تکیلیا جنسی جبو جنه با آوه که پوتانسیل ریل برپرسگریکن گران این نکاره به جبینی رابه ودکه. دوی مروف باش فهم بکه که جنه که 10 زاروکان بینه جعالی فیزیکی و حتی جعالی روحی و دکه روشه که هفت خوزی بمرنه. نرتنا ظلم لسکسوالیته هزیده تر برواجی و برپرسیاریه. دویده کورکرنا ده سلاداریه و جهاله ده درجه یکی ده دیار کرن. هر وها بهیاراشی و دولت خاندانی ره بوینا خودی پرزاروکن جبو مرته معنی به حزبونه که دست جنابه. پرزاروک نه بتنی دوام کرنا ضروریته هر وها وکه ده سلاداری و دولت ماینه جی مسوگردکه. با آوه کی جبو که دولت ته معنی یک دستاری ملک جدست نچه دوی خاندانی مزنبه. بوی آوائی هم جبو هبونا بیولوژیک هم جبو هبونا دستلاتداری و دولت جنه دکن آمور آنینا پرزاروکان. جبو جنه بنگه خطرناک ایم متنگه کرنه بیکمین و دویمین خوزای و گریدای بوی آوائی تی آماده کرن. مروف هلوشینا جنه بوان هر دو خوزان و گریدای آنالیز بکه گلکی گرینگه. حوجه ناکه که مروف زیده راوه بکه دبن ستاتویا و خوزه دو برده ممکن نینه که جن جالی روحی و بدنی و دمک دره زندی و نهلهلی لسر پیان بمینه. هلوشینا روحی و بدنی دزک هفده پیکتین و افجی دهله که جن جبو جیانا یندن دوام و تکوز بکه دبرده لده جیان بقهر کن و بجفا بداوید که. گلکی گرینگه که مروف دیروکا شهرستانی و مدرنیته لسر بنگه و راستی آنالیز بکه و بخوینه. ام وحامتا پرزگریک جالیه جنیوه لآلیه کی بهیلن. شاقه کی دینه پرزگریک هیه او جی پرزگریکا دموگرافیه انگو زیدبونا شینیانه. باندورا خو با آوه کی گران لسر تواهی خوزه جواکی و هاویردورا اکولوژیک دده حس کرن. چه جالیه زانستا جنیوه، چه جالیه تواهی زانستین جواکی و
یک ji dersên herî bingehîn ên divê were girtin ew divê şenî bi rêbaza hînbûna xerîzên hundir dewam neke, neyê mezinkirin û ji bilî hin rewşên îstisnayî neyê biçûkirin. Bi rêbazên zanistî yên ku tevahiya dîroka şaristaniyê hatine pêştebirin, destekirina bi rêbazeke herî paşama ya mîna xerîzên hundir dewamkirina zurriyetê, sedema sereke ya zêdebûna bêhed a şeniyan e. Cinsê mirov weke xwezaya civakî bi tenê bi rêyên xerîzên hundir, nexasim jî bi ajoyên cinsî hebûna xwe dewam bike, rewşeke gelekî paşamayî îfade dike. Asta mejî û çandê ji bo ku hebûnên civakî bi naverokên pêşketîtir bên dewamkirin, potansiyelên hînbûnê pêşkêş dike. Ferd û kom bi mejî û çandên xwe bi saziyên xwe yên felsefî û polîtîk xwedîwan îmkananin ku xwe demeke dirêj dewam bikin. Ango birêya xerîzeya hundir dewamkirina zurriyetê û pirbûna mirov bi vî awayî maneya xwe namîne. Mejî û çanda mirov ji mêj ve ji vê rêbazê bihuriye. Ji lewra ji vê paşamayînê bi awayekî bingehîn şaristanî û prensîba karêya modernîteyê berpirsiyar e. Hiç şik û guman têde nîne ku pirbûna zêde ya şêniyan, desthilatdarî û yekdestariya zêdeyê ew jî tê maneya kara herî zêde û mezin. Tevahiya dîrokê cinsê mirov bi pir zêdebûna xwe ne bi tenê civak, hawîrdor û xwezaya xwe jî aniye ber îmhayê û ji sedî sed ev encama daneheva desthilatdarî û sermaya kumülatîf e û ev jî tê wê maneyê encama qanûna kara zêde ye. Sedem û tesîrê din hemû di dereceya talî û duyemîn de rol digirin. Wê wextê ji bo çareserkirina pirsgirêka jinê ya jiniha ve bi qasî çiya mezin bûye û pêşîgirtina hilweşîna ekolojiyê berê pêşî divê pirsgirêka demografiyê were çareserkirin û divê de berpirsyariya bingehîn divê ya jinê be. Ji bo vê jî şertê pêşî divê jin tam azad û wekhev be, mafê wê yê tam ê siyasetkirina demokratîk hebe, di tevahiya têkiliyên bincinsiyetê re pêwendidar de gotin û îradeyeke tam heqê wê ye. Li derveyî van rastiyan, bi temamî wekhevî, azadî û rizgariya jinê, civakê û hawîrdorê pêkanîne. Bi heman awayî, bi gewdebûna siyaseta konfederatîv û siyaseta demokratîk jî mümkün nîne. Jin her wiha weke hêmana bingehîn a civaka exlaqî û polîtîk, li ber rohniya azadî wekevî û demokratîkbûnê ji aliyê etîk û estetîka jiyanê ve bi roleke heyatî radibe. Zanista etîk û estetîkê parçeyekî zanista jinê ye ku jê nabe. Ji ber berpirsiyariyên wê yê giran ên di jiyanê de, jinê di tevahiya mijarên etîk û estetîkê de hem weke hêza fikir û hem jî weke hêza bicîyanînê rê li pêşketin û gavavêtinan veke û guman ji vê nayê kirin. Têkiliya jinê bi jiyanê re li gorî mêr hê bêtir berfireh e. Asta pêşketina mejiyê hissî têkiliya xwe bi vê re heye. Ji lewra estetîk weke bedewkirina jiyanê ji aliyê jinê ve mijareke hebûniye. Ji aliyê etîkî ve jî teoriya axlaq, teoriya estetîk bedewî berpirsyariya jinê berfirehtir e. Aliyên çê û xirab ên perwerdeya mirov, girîngiya jinê û aştiyê, xeternakî û xirabiya şer, nirxandina pîvanên mafdarî û dadê, diyarkirin û gihiştina biryarê, ji aliyê civaka axlaqî û polîtîk ve jinê bi awayekî hê rastir û bêhtir bi perpirsiyarî tevger e. Ji ber ku ev li gorî xwezaya wê ye. Bêguman ez behsa jina lîstok û siya mêr nakim. Li vir a ez behsa wê dikim, ew jine ku azadî wekevî û demokratîk bûyîn dawerivandiye hinavê xwe û qebûl kiriye. Zanista ekonomiyê weke parçeyekî zanista jinê were pêştebirin wê hê bêtir rast be. Ekonomî hê ji destpêkê ve şêweyekî xebata civakî ye ku jinê bi awayekî bingehîn têde rol girtiye. Ji ber ku xwedîkirina zarokan li ser pişta jinê ye, ekonomî ji bo jinê maneyeke heyatî îfade dike. Ji xwe maneya peyva ekonomiyê qanûnên malê pîvanên debara malê ye. Ev jî eşkereye ku karê bingehîn ê jinê ye. Ekonomî ji destê jinê hatiye stendin û ketiye destê tefekkar, bazirgan, pere, sermayedar, desthilatdar, dewlet û rayedarên mîna agayan tevdigerin. Ev bûye derbeke mezin li jiyana ekonomiyê ketiye. Ekonomiya ket destê hêzên dijberê ekonomiyê, bilez bû hedefa bingehîn a desthilatdarî û milîtarîzmê û tevahiya dîroka şaristanî û modernîteyê bû sedema serekeya şer, pevçûn, pêxîrtengî û bihevketinên bêsînor. Di roja me îro de ekonomî, ji aliyê kesên têkiliya xwe bi ekonomiyê re nînin, bi lîstikên kaxizan, ji rêbazên qumarê xirabtir kirine qadeke lîstikê, bi awayekî bêsînor nirxên civakî de seser dikin. Pîşeyê pîroz ê jinê, ku ew bi xwe bi temamî li derveyî vê qadê hiştine, veguherandinê pîşeyê makîneyên şer, amûrên trafîkê yên ku kirine jiyan li hawîrdorê nebe,
ایمالاتخانین برهمین بکر انجبو کاری و تتکیلیا خو پیدوین بنگهین امرو رنینن لیستکن بورسا بها و فایزه. تفگر آزادی و کوی و دموکراتیکا جنه خودسپیر زانستا جنه و فمینیزم جدیگره نواخواه اشکره کوه ده چاره سرکنا پرزگریکن جواکی ده برولا سرکر راوه. دوی مروف قیمه خو برخنکرنا تفگر جنان ان رابهوریا نیز نینه بهتر بسر دیروکا شهرستانی و مدرنیته ده بچه لورا وانجن کر روشکه وکنبه. اگر ده زانستین جواکی ده مجارا جنه پرزگریکاوی و تفگرن وی هما تنبن برپرسی وی بنگهین آواهین چاندین مادی و ذهنیین هگمونیک ان مدرنیته و شهرستانیینه. بنزیکاتین تنگ ان وکویه ین حقوقی و سیاسی بلکی آلیکاری لیبرالیزم ورکرن. لی بنزیکاتین به وی رنگی چاره سرکنا پرسگری که بدن آلیا کی وک دیاردجی چاره سریا و نابه. مروف ادعا بکه که تفگرین فمینیست این هی جی لیبرالیزم قطن و بونه هزین دجبر سیستمی اوه ببه خواپاندن. یک جی پرسگری که بنگهین این فمینیزم اوه اگر وکته گوتن رادیکاله و وقتی دوی بریا هر تشتی خوشبنی و جهیمبونین لیبرال جیان و شوازین فکر و حسین و قطب که شهرستانی و مدرنیته دجمن جنه یال پشتوان آنالیز بکه و لسر وی بنگهی گرانیا خو بده رین چاره سریه ین معنیدار. مدرنیته دموکراتیک دوی خوزه جنه و تفگر و آزادیه وکه یک جهازین خویم بنگهین زانبه و دوی چارچوه ده هم پشته برناوی و هم جوکه هفگرتی خواه ده سر ارکن خواه ده بحث بینه و ده خباتین جنوب آواکرنه ده و بنرخینه.